I evo još jedna aktivnost u okviru projekta Mladi su zakon, druga radionica invalidnost kroz umetnost. Ovde smo sa našim saradnikom, gospodinom Vojkanom Izvonarom, predsjednikom udruženja Friend, koji su i nosioci ovog projekta, pa bi ga zamolili da nam u kratkim crtama opiše ove radionice. Jedna je bila juče, a danas je druga. Šta se sve radi na ovim radionicama? Vidimo dečice crtaju na nekom plakatu. Ko su edukatori? Pa jeste upravo tako da ovo je druga radionica od mogućih 5 predviđeni ovim projektom Invalidnost kroz umetnost, je podržan od strane Ministarstva omladine i sport, a inače na konkursu Asocijacije za razvoj opštine Bor. Tako da naše udruženje je to apliciralo, dobilo projekat i eto, realizujemo ove umetničke radionice. Nakon izrađenih ovih stručno, likovno urađenih, umetničkih, kreativnih, da kažem, eksponata, što god budu radili mladi ljudi, napričamo prodajnu izložbu, sredstva uplatiti na račun kao humanitarni gest za poplavljena područja. Imamo 10 učesnika na radionici i 2 radioničara, jedan je Aleksandar Mitrović i gospođica Anica Maksimović. Nešto više će i oni o tome reći, o tematikama koje su zastupljene na ovim radionicama, a isto mogu da naglasim da logističku podršku za ove radionice imamo od udruženja Majdan Art i gospodina Zorana Mitrovića, koga ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem se na učešću njegovom i njegove organizacije u ovim likovno-umetničkim radionicama. Samo da podsjetimo naše gledaoce i slušalce šta je sve sadržano u projektu Mladi su zakon, šta je bilo i čega će još biti. Juče je počela prva radionica i bilo održano u školskom dvorištu. Tamo smo htjeli da animiramo, konkretno da povećamo broj učesnika, odnosno mladih ljudi da se uključu u radionice. To nam je stimulans, druga je radionica i ostale će biti ovde, naravno ako nam vreme bude dozvolilo, da naši meštani mogu da i građani grada Majdanpeka mogu da vide kako deca kreiraju. Vezano je za uopšte generalno invalidnost, kao što ste i sami rekli, invalidnost kroz umetnost. Deca, mladi ljudi će prikazati neki svoju viziju kako vide osobe sa invaliditetom, tako da na radioničarima da kreiraju svoje te teme. Mi smo aplikanti, a nosioci faktički radionica su bukvalno rečeno Anica Maksimović, kao što sam i rekao, i gospodin Aleksandar Mitrović, tako da sa njima najbolje o tome razgovarati, o tematici ovih radionica. Hvala najlepše, malo ćemo da popričamo posle i sa njima, a kada projekat bude priveden kraju, vidimo se još jednom. Hvala vama što pratite naše aktivnosti i evo koristim ovu priliku da se zahvalim na svemu što ste uradili za našu organizaciju, da se medijski promoviše i da sve naše aktivnosti budu ispraćene i prezentovane građanima grada i opštine Majdanpek. Hvala još jednom. I evo kako nam je predsjednik udruženja Friend Vojkan Izvonar rekao, tu smo sa jednim od radioničara, gospođicom Anicom Maksimović, likovnim pedagogom. Dobar dan, Anice. Dobar dan, Susana. Drago da vas opet vidim. Nama je isto drago i još posebno što pratimo ovako jednu aktivnost o kojoj bi trebali vi da nam kažete nešto. Znači, druga radionica po redu, Mladi su zakon, umetnost, invalidnost kroz umetnost i teme. I teme, pa juče smo pokušali da uradimo nešto očima slepih. U stvari, deca su se bavila akcionim slikanjem, imali su zadatak da prosto bacaju boje, nekada zažmure, da izgrebu, da polivaju. To je inače
nešto što je uvrženo u svetu umetnosti, naročito u Americi. Oni su sad isto poput pravih profesionalaca to radili, a radili su to upravo zbog toga da bi mogli da zamisle kako bi možda i slepa osoba mogla da slika i na taj način i da daju podršku osobama koji imaju tu vrstu invaliditeta. Danas su dobili zadatak, dakle opet se bavimo grupnim radom, da u okviru svoje grupice svako na jednom parčetu papira nacrta po jednu osobu sa invaliditetom. Dakle, osobe koje možda nemaju ekstremitete, isto slabovide ili gluvoneme osobe. I onda negde u sred papira, kao što možete vidjeti, da prikažu neki simbol nade, možda dugu, šta već oni odaberu. Eto, to će opet i zajednički. Dakle, osobe sa invaliditetom crtaju, prikazuju crno-belo, a unutra ćemo staviti nešto što je obojeno kao nada za njihovu bolju budućnost. Dakle, pored svojih umetničkih veština, oni mogu da iskažu i neke svoje dobre osobine, kao što su tolerancija, kao što je bilo koja u stvari plemenita osobina, može se iskaže i kroz ovakav rad. Sve to nacrtaju i naslikuju sa emocijama, je li tako? Da. Emocije su glavna stvar u svemu ovom. Pa prvenstveno, evo čak i juče, ja sam rekla, probajte zamislite neku situaciju kada ste bili ljuti ili tužni, pa prospite prosto tu boju. Dobro, čekaju još 3 radionice, je li tako? Još 3 radionice. Bivši đak naše škole, Aleksandar Mitrović, isto aktivan kao učesnik radionice, odnosno kao edukator, nekad moj đak, sada moj kolega. Pa nadam se da će to zaista da ispadne kako treba. Dakle, ovdje imamo saradnju višestruku saradnju i škola i nevladina organizacija i baš jedan lepi timski rad, je li tako? Hvala vam puno, Anice, bit ćemo kada sve to bude gotovo, kad bude privedeno kraju i baš da vidimo šta su dečica. Ajde, početkica u ruke i da vi nešto nas. Pa dobro, i mi ćemo samo da stignemo.